as UFC 302 stages a thrilling lightweight UFC Fencetan chanchin nom om leta tun kar top Indonesian India sana chop ni zingkar dar sari le chan ve tanga tran to mixed martial arts ngai event tu teng ha le fight lom tura khovel shet lo fighter ro puite anin London UFC fighter ro pui rol te hi Prudential Center New Jersey mi pui sing khat sang ko janga le na an fight mu chak to mi pui kal khom te ma anin London ani mixed martial arts fighter tharwal te insol a muna ticket en man hi an niam lam US dollar zali somru pakhat India paisa cheng sing thum sang re zali ani anga ticket man to pol ero US dollar sing ni sang riat India paisa cheng noi somni pathum mante ani thungang fight nei tur chung chang kan soi main du sakta ka video lo clear thin tu ten ka video hi milo like sak le ula ka channel la subscribe lamin omani chuan milo subscribe sak vele sham turin kan ngen masale du chu ani tunkar to pa fight nei tur UFC 302 hi mixed martial arts MMA ngai ni tu tetana fight card du sam le halen om ania fighter thanem tak anin London ani mi puing ha lel Islam Makachev le Dustin porrier Son Strickland le Paulo Costa te anin fight don kum ni ngot chu sak thei tu omlawa UFC lightweight case samsari huanga kong shen ngai lut a shen nuwa champion lai Islam Makachev chuan a lightweight kong shen chu sak tuma keron pen chuak fighter tha Dustin porrier ama chanang featherweight champion Alexander Volkanovski pon chum ni ngot alo ne to lo he the guestan khuchok fighter tha Islam hian a UFC game masaber kum sangni som panga Adriana Martin ne lo nuwa ne lo alatong le lo Islam record hi 25-1 ni in voi som ni panga a khel towa chum khat chi tlom ala nei ani Islam atum pui tur kumin Mars tha Benoit Saint Denis knockout to kum som thum panga mi MMA Chovela striking Traber Paul fighter Tron Rang Dustin porrier hen a UFC record trum somthum ne na chang to in vai riat chaklau anei thunga no contest vai khat anei to bok trum som pathum ngot azona chak mek a fight nei dona mitam takin chak tura anda top mai train title call lai Islam hian pound for pound number 1 fighter tra super featherweight rel to Alexander Volkanovski chu trum ni ngot a ne thei chu soilo nikuma chiang tu khen alua petin anok auta wrestling nei tra fighter hian a in buan thiam na chakpui thren ma se tun haya a striking a po na satakin ma ason chiaw viawa fighter mu nom le mason chak ane lightweight champion Islam tumpui tur fit nga le inchis somasang Dustin hian in buan thiam Charles Oliveira le Khabib telaka nena alo changlo to Dustin hian a chaklo na shein wrestling lama ngorle zorin training anei chunzom Dustin hian fighter thatak tak Anthony Pettis Dan Hooker Justin Gaethje Eddie Alvarez baka Max Holloway le Conor McGregor te chum ni ve alo ne ve to thung Islam ne nai ma chon tur Dustin hian tu laya lightweight fighter Traber berte a ma chon kim vek to ati thayome experience nei fighter tha ani kut veilam mangthiam southpaw fighter pani tein tumtora champion kong chen seng lai Islam hi UFC legend GSP John Jones baka a teammate Khabib te hung join fighter zong te jinga ma ni wei ta Traber ne na pound for pound number 1 fighter nikum khan thlan ani main event ta in lan tur fighter pani te hi tun mun UFC fighter te jinga chuan an fight mu chak om ber pol ni thei ka pa fighter than nia hei lo liama fight card nga lel om hi aum kher om lowa lightweight champion title call to Islam hi a teammate a thian le a ring kor nam ni bok Khabipan tun haya a fight Cameron zom ngor le zol hin training an nei ngei rin ani Islaman Brazilian fighter tha Charles Oliveira ane nuwa Khabib hi UFC lama ainlan to lo UFC lam a hoison nuwa a teammate Islam a troy omle namas bar ni turin Dustin en ain tum huna Khabib hi UFC aron kirin
Islam ring corner awamang lightweight champion Islam hian kumriat ani lai tang towa Ashiat Khabib le Khabib apa Abdul Manap Nurmagomedov tehi azathiam le Khabib hi kumriat kani lai tang towa ka shiat to ani a thorim na le inwon na hi kong em kima ka enton ber ani train tunin mun ka thlan the na chan hi Khabib le apa te wang ani te na fak Islam Makhachev tumpui tu Lafayette Louisiana khachuak Dustin hian tun truma a fight nei tur chungchang chu soin UFC a fight poimo tak tak kalo nei to a kamalam hunatan mabak hlen tur nong ka nei ta chu he fight hi ani ka theina zong nen he ka fight tur hi ka khelang tin a fight nei tur chungchang soya Dustin hian UFC chosan atum hnai ni na lang Islam Makhachev kong hlen chu puitum tu fit nga le inches somasang Dustin porrier hi no pangte ani atanga in sol hrat a in sol la satawanga high school atanga no chu hi lo tok to ania kumsom mi ani laya a aya kumnga laya upa ha anek balawanga policeman lo tok to ani Dustin hi fighter dik tak in sol tura piang kan tiang chi kha ani Dustin porrier chungchang hi ka chanala chipchiar jogin kaloda to a chan sin hi ngai thadu inom chuan in lo ve en let thayang pound for pound number 1 fighter ropui kumsom thum pahnia upa fit nga le inches samasang Islam hi wrestling na lo chil khwa Dagestan tlang ramatanga ron chor chok ania tet te atanga discipline than noi atanga saili ani unhai me a UFC series in fight nei nai tur chanchin ati chona ai le in tur zong siam tu Ali Abdulaziz chuan Islam an ai tur dai chungchanga adu fiar zia chu asoi Islam hian ai tur zong adik thlapina ya thilmum lambai lo kepo ai tur siama a fight he ang para in ball fight thlap turin min shil thin tin fight ke ma hun mangmek Islam an fight an ai dona a dai ai le in tur chungchanga a in von zia asoi Islam le athiante fight ke mo mek te hi Muslim vek ania nikhata vainga an tong trai thing Islam chuan hemi chungchang hi soin kan sa khua hi chuan tong trai na hi kan ngai poimo ber ani tong trai na tel loin engti nama kan ni lo kan hlo tin na zong hi ala ne na tanga kan don ani ti na soi octagon chunga fighter pani te fight nei tur bo ro ki lian lema se fighter pani Islam le Dustin te hi anin za thiam ang rang hle kumsam thum panga upa Dustin hian tun tuma a fight zo hian UFC chosan atom thua soya hemi chungchang thua po hian Islam chuan NBC Sports in Dustin a retirement tur chungchanga anzo na po ti hian chang Dustin hi alo upa ve ta a chuti rolin UFC la chosan lo turin kadu ani khavela fighter thaber pangjinga atela a hlomin mi tu po ne thei kopin theina anei tuna UFC chosan chungchang asoi tamai hi thil thaber ani in ka thelo tin atum pui tur Dustin a chungchang alo soi fighter pani the fight nei tura UFC legend Michael Bisping le Volkanovski ten Islam Makhachev chakan ring boxing skills le striking tra Dustin hian pound for pound number 1 fighter grappler tra le ti sol nei ngai manglo in buan thiam le tu naya a striking ana sale zore improve so mek Islam kong thlen hi a chu sak thayang em ti turin ni tam aum talo Dustin le Islam te fight ma hian ko main event a Brazilian fighter Costa le American fighter Strickland te anin tumdona PPV fighter Costa kheltona champion lai te anna chaklo zela ni tero soilan lo atana hlom fighter pani ten angen soi lightweight champion kong han chang tu Islam chuan a fight pui tu Dustin a chungchang zo na chu changin Dustin hi legend ania fighter thabi kan ngai mai ma se min ne hi ein ring lawang chu tiang thoin a kospon min ne hi a ring don lo tun din huna chuan khovela fighter thaber kania ne na ka chang ngai yang tin a fight pui tu Dustin a hupur lo thu asai Dustin pon atum pui tu lightweight champion Islam hi a lau big lo le he fight a hian chiang takin he na ka chang thai a khabe ka nek fu anga Islam hi a to pani mai
tun dia huna chuan in nin tok na ala nei ri po ani thei chakna chang tur chu Saturday zana chiang mayang ti na sei mixed martial arts MMA khovela minglian pani in tum tur te tu zokin nge ne na chang tang la Will be on the T-Mobile Arena in Las Vegas as UFC 302 stages a thrilling lightweight championship bout between the reigning champion Islam Makhachev and the challenger Dustin the Diamond Porrier.